Odjednom nastane jak potres. Anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega. Lice mu je bilo poput munje, a odjeća bijela kao snijeg. Stražari se pred njim počnu tresti od straha i postanu kao mrtvi. Kad prođe subota, Marija Magdalena, Saloma i Marija majka Jakovljeva odu kupiti mirisne masti da pomažu Isusovo tijelo. Ali kad su ga pogledale, vide da je kamen već odmaknut. Bio je to zaista velik kamen. Uđu u grob i s desna ugledaju mladića u bijeloj haljini kako sjedi i veoma se zaprepaste. On im reče: ne bojte se, vi tražite razapetoga Isusa Nazarećanina. Nije ovdje, oživio je. Evo mjesta gdje su ga položili. Idite i recite njegovim učenicima i Kefi: ide pred vama u Galileju, tamo ćete ga vidjeti, kako vam je rekao. Vrate se s groba i sve to jave 11 učenika i ostalima. Bile su to Marija Magdalena, Ivana i Marija majka Jakovljeva, te još neke žene. One sve ispričaše poslanicima, ali njima se činilo da je sve to izmišljotina i nisu im vjerovali. Ode zatim Kefa s drugim učenikom put groba. Trčali su zajedno, ali drugi učenik prestigne Kefu i stigne na grob prvi. Sagne se, zaviri unutra, te spazi povoj od lanena platna gdje leže, ali ne uđe. Tada pristigne i Simon Kefa, pa uđe u grob. I on ugleda povoje gdje leže i platno u koje je bila umotana Isusova glava, kako presavijen leži sa strane, podalje od lanenog platna. Tada uđe i drugi učenik, onaj što je prvi došao na grob, te vidje i povjerova. Jer sve do tada nisu znali da pismo govori kako Isus trebao živjeti iz mrtvih. Onda se učenici vrate kući.